marchini somthum pakhat kumsang ni somni paruk thamasa mai khan jingdar somle achan ve vera chuan South Korea rama Boggo district Daegu khwa chuan committee chu morning walk in an chuaka jamso leilama an kala jamso lei an wathlen hnai chuan leihnoi lama loya chuan engemaw hi tuya alangan mowa an han enwang wanga mi in bolhlo an pai mai me mo an tia mase tuya bolhlo pai chot hi South Korea ram anga chuan thilpa ngai anilawa ti chuan lui chu pan hnain an thil mu chu an han en hnai deuh chuan zinna tana an man chin legei chania shinchan lui hi lui thuk tak ani lem lova atuya fai pok nen lui noi lampo alang war theya zinbek chu noi lama lungin apotang ti po alang thei vekani morning walk kalte chuan makan ti dewa zinbek luya lo ringot po chu amak veo to lain suitcase chu tui chung lama lungin aman betlati an mu chuan engemaw tak chu achunga chuan auman ringani zinbek chu han en mai puin zinbek thatak alani pok nen chutia han en liama kalsan le ringot chu thil diknia an chat lo wangin police te chu an khol ta a enfia ngei chain an cheta ni police patrolling tia chuak pani le investigator pani arun thleng thuaya officer te chu luya chuan longte manga phein suitcase chu lui kama an hnuk phaya suitcase zipper chu an hong ta a zipper an han honga a chunga thil an mu chuan morning walk kal mi puilo khom te chu an out ta thot maya chu sin bag zipper chu an han honga a chunga thil an mu chuan morning walk kal mi pui te chu an lo out te thota suitcase chunga chuan me cherwang alo reng mai ni he case hi Daegu suitcase murder chanchinani detective te chuan an nan thok ngala ruang chu mipui pungkhom an tamtak emawangin laksun ngalania victim chu tunge nia khoilam mi nge ani shiatan tum masaberani fingerprint le DNA mangin identification an tithaya victim hi kumsumnga palimi niin Daegu Sogo district khwale tuyani aming hi soilan arim lo wangin luna ti in soitamaila investigator te chuan a hun hnung lama enge tia hetiang tok tur hian engthila nge alawin nam hnoyang ti te chu shiatan tum ta a an shia thei ma saber chu luna hian pasal anei towa anin chen to thunga anin chena wangin an chen dun lo na po alo rei ve to hleni a fanu nen an khosaduna a fanu hi kumsomni paruk mi ani towa aming chu joy shunjung ania a fanu hian pasala nei boka lunai mak pa hi kumsomni paruk mi ve thaunin jojei bok ania a fanu le amak pa tenen an cheng hawani nu chui tu de chuan victim chen pui a fanu le amak pa de chena mun chu an che thwaya Jungo district Daegu aniin studio apartment pakhata an khosa a nu chui tu de chuan an chena building bulvela CCTV footage zong te chu an la ngal veka footage zinga pakhat chuan police te po mak ati tir hleya marchni som pariat chuma dar som pakhat le mini somni pasaria chuan mi pale me che thom no inang tak ha kumpo la tamlo mel tak chalai de pani hi an run langa jacket lukhum nei an ha a ami pa sok chuan suitcase hi kothler ko nga chuan anur zela akut velam chuan aipte azin boka a me chha zok chuan a jacket ipte pani zenin noilam a ende ngar pa chuan akal zela video clip chu second railo te nia mase police tan chuan achangkai veu don thongani nu chui tu te chuan an suitcase nora chuan tuna ruangan char hi a chiangani tin an ri ru chu an siam fel ngal maka video clip lang mi pale me chia suitcase nur tu te chu victim fanu sunjung le amak pa jebolte ania nu chui tu de chuan hemi te pani hi an chena muna anwaman ngala thuzo fia na le dopna anne ngalani atira chuan an pha fai ve ya anjin khelna thule la chu engma an shat lo thun soya amai ro chu nu chui tu ten CCTV footage suitcase an nor lai chu
an han hmuh tir chuan an tang zau talawa anin puang ta ni a fanu chuan kanu hi march ni sompariat khan boralin arwang chu suitcase a dain luya kan pai tin asuya detective in engwangin nge inu hi a boral tia zo chuan sunjung chuan kap pasalin kuda thak tin asoita a ti chuan detective te chuan jbook chu zot vele in engwangin nge epizon chu kudi thak tin an zot vele a jbook chuan abeng cheng emani kha atibol maya apoi khoina chu phalawa kuda thak chan chu abeng chen em wangani tho asuyani a chana pek chuan hu chui tu de chu makati tirin an ham haigin an thina ur hleya abeng cheng mo chu mi nu na lakna tan chuan lam thatto ka niem tin thinrim chau chung chuan an zota jbook chuan eng tik lai puin abeng cheng rengani kha thlenga sil mai mai puin a tho maringa beng chenga siam renga thil ada fel zung zung ngai bok silo kaninga kut ka thla ka ni kha ati heu maya jbook hian ain pon la hian chi aina engma nei lova a mel te chu adamin a ha dam mel emem zo kani nu chui tu de chuan an han nur le dewa tuna an victimin athi pui kuda thlak chau hi a kut thlak chinani anjing lova thiam taka an jong tir zel nu chuan jbook chu a chung zela ain puang ta zela api zon chu ama chang toin kut alo thlak chin to a February ni somni paruk kumsang ni paruk achang to khan kut alo thlak zeu zeu to a thani vel don chu in ngai sakna hi in chunga mu tur alo om to a an victim lunai ruang chu National Forensic Service lama autopsy titura thonania April ni khat khan autopsy result tlang pui an nei theya result chang chuan luna chuan liam na tak alo twar ti asya theya anak ro enge masa tatlia ka akhel boru le aluru akhina sa hle boka athi chan ber chu force na tak manga ataksa liam na tak siam sak ani wangania aumzia bera chuan kuthak ator na sat ema wangin aboralani hekesi kansha thiam le zwal theinan September kumsang ni somni panga khan letle lokela September kumsang ni somni panga hi victim fanu sunjung le amak pa jbook te in nei tha ania September kumsang ni somni panga chawa anin nei lain anin nei zo nu loka jbook hian anu pui sunjung hi kut athak jan ngal dera amanga ina chu anin nei zo rwalin azau ngal ta yani melani kuda thak ti hian kuda thak zeu zeu po ani lawa adu tu huna anu pui chu apanjing beka amang china atira chuan victim luna hian afatenu pa hi a chen pui lawa mase afanoin kuthak atwar fauti asya ta ka chuan afatenu pa chu chen puya ama anza wang talpoa kudin thlak le in haute an simpha abei se ani ti chuan afanu le amak pa de chu an khosakna muna chuan panin awa chen pui ve ta a chen pui turin an som lawa chena tur mun an nei lopo ani chuang lawa afate inkar chhalau tak mai chu siam chat pui tura kalmai ani afate nu pa hi gyong sana atira chuan an chenga mase February kumsang ni somni paruka khan sunjung le jbook te chu studio apartment de goa anin sona heta anin son lu rwal hian luna hian apartment thara hian a chen pui ve ngalani an chena apartment hi ate emema mi pa chena turat siamania square feet zathum chawania mi pakhat chena tur apartment a mi pathum an cheng ti na nia anwam viau puin arin umlawani a chep viau dona a shiom hle dom boka studio apartment an lwalu ni chang hian jbook chuan asia athak ta daya a feltani ti tur kha om reng reng lo anupui kuthak a chin chu aban san haulawa midang kuthak tur pakhat anei belle ta chu punching bag thar anei mo intini om tak hian a chen pui me chepani chaklo zok te chu adu hun huna kudathak ta china a kuthak chan bernia soi chu anin swan lu nia chuan an bungrwa te chu api zon chuan a phor zung zung lawa an parcel te chu honga ati fel zung zung lawa ngani a chimwang ema chu chu kudathak masak berna chanani kudathak chinna chan berni le ta pakhat chu apartment chunga api zon chevel shim shim chu bengcheng ati wangania a hnuwa phei chuan
afanu ai main luna hian kuthlak atwar na sa a afanu chuan anuin apasal kut atwar lai chu ngoi ringin ain top zela sunjung hian apasal hi alau tak zeta aril ruwa launa na satak alau tu to wangte po anima na pon lammi emo police ta shatir po chu thil om zanei lawle boina tipun lun tu maya angaya apasal dul zunga om shim shim chuan apasal chuan athadu mai don nia a shat wangani a victim pani te thinlunga hian jebok hian launa le china na satak main atu ngeta twar tu din mun chu alaka anchan toka an ngai to pani an chen hau chung hian tu main an tlo polawa anni point tu ma an tlo polovin an be poplo boka in chunga chuan in ngai sakna a thleng ti report po engma an siam lo boka an apartment sim te chunga chuan siom na satak chu ngoi ringin an twar tlok tlok mai ni nu berluna hian athi ma kar khatvel za chu damdoina enkol ngai tur khop hliam atwa ring to a ma se chu ti chung chuan amak pa hian kut athak zom char char thowa ti chuan march ni som pasari kumsang hi somni parok chu alo thleng ta a enge hemizana jibu kalwa khattu hi shat ni lawma se apizon chu dimdona tel hau lovin hemi chum hian kuda thlaka apeta anek boka aremdan ang chuan kuda thlak ani bera nidang anglo takin akuthlak chu acholawa athi ma chu kuda thlak ani top mai ni anu puisun jung chuan apasal hian luna hi darkar som pani zat mai kuda thlak ani oma march ni som pasari tlailama changin atuk march ni som pariat sing thlengin luna hian kuthlak atwarani jebok chuan apizon chu aha ma kuda thlaka aha deule achule wangwanga anu puisun jung nen chuan meizelte zuin an chule loka aha dam hnu deuh chuan chhuatana twara le treng to apizon chu asui sak chhun zom le a lunai maya te chuan aben sak chor chora zana chete ma anei lo shim shim luna chuan du tok tur le zangai tura angen te chuan a phur sawe mo ti turin awar sau sawa anu puisun jung chuan alo thlir reng boka sunjung hian annu fachunga thil thleng hi tuma nena asui chwa ngam lo thu investigator te nena hian asuya amai ro chu police te ngai dana chuan sunjung chu phwar be emo che theilawa siam ani lawa anu ngei mai thi khophia la suisak ani laya apasal ala wang maya anu thawang hau ngam lawani hi sha thiam har antia nulainat om tak tor na chu rapthlak an tin sunjungi thu soi zong zong hi an oi ngal vek lo bok luna in soisak ator shep nu hian anak ru atliak nuala aluru akhina sa le boka akhel ru te po akhina sa tak zet march ne som pariat kumsang ni somni porok chokmalam dar soma chuan luna chuan ahliam tor lovin anun na chu achan ta a afanu amangaya wanga venghim tura monsiom takpan tu chu afanu mu lai ngeya tha anita ni arwang chu apartment chhuata ale chenga emergency call tur ani lain an call vai chuan boina lian soka an tang mai don ani ti an chiata wangin an ina zinbek an nei len ber chu an phorta a mase mishing puitling thunnan chuan alian chan palim lo hleya jebuk chuan apizon rang chu suitcase a chuan leng lo chuan a hno ruita a aleng thamang lo chung chuan anur lut tok ani bera ti chuan rang chu the thang turin pon lama an chwa alo huna ruwa asur seng awangin huda jacket inang chu an ha a ti chuan kholaya mi an ve reng na kunga ti chuan an nu ruang chu fim khur takin jebuk chuan anur zela dar som pakhat le mini somni pasari vera chuan cctv mi dor veranda mi chuan alo capture ta chiani kunga chuan sunjung chuan azui ve zela apasal chu ngoi ringin azui top mai ni ruang pai an tumna hmun ber hi sinjan luyania mini somni vel an kal nuwa chuan sinjan luya jamsuleya chuan an thlinga chuta chuan an hoikwa zek nuwa chuan tuman an enlauti an chat nuwa jebuk chuan suitcase chu tuya chuan anam thla a an kal san zui ta ni suitcase chu tui chuan alen bau mai tura an ngai lain lunglian taka oma he baka hian chalai aloni bok nen
lung chuan alo dang bet trenga atira lungwai bet tu kan ti kha lungin awai bet nilovin lunglian tak luya chuan alo dang beta tui achak lo bok nen alo tang tareng so kalau ni ti chuan suitcase chu ni som pathum lai mai chulai lungpui te chuan vengin an lo dang bet tlata na mun nga ya chuan alo tareng ani suitcase an pai nuwa an ho chuan jibuk chuan anupui sunjung hena chuan tuma thil thleng chu shillo turle policein arong khol pal hlo poa chhang lo turle engma soilo turin acha uluk hleya sunjung chuan apasal soi angcha chuan tuma abelawa tu hnena ma engma soi chwa po atum heklawa apasal thu soi chu akoyangilin azomani bera hengnu paswal takte hian annu chu thatin arwangan the thangti shelo angmain annun chu an hmang chawa an tol thana po an chito lo reng ani annu lainat tak ruang chu luya chuan khowat tak noya ala ringa mase he khowat tak zara hian lunai ruang po chu a troi tur angin alo troi chheman lo zo kani marchni somthum pakhat kumsang ni somni paroka lunai ruang mu chwa ani rwalin nu chui tu te hian hun an kho lawa an ti tur ti zung zungin poi khoi tu te an man ngala miswal nu pa hi ruangan mu ni zandar kwa manniin jeibuk chu thu bai siam sakania tharum thona wanga apizona tha baka arwang the thanga thuruk atumna chu athu boy anzialu belnani South Korea dana chuan hetiang poi khoina athlen hian poi khoi tu chu kumsari chung lung in tan chimna an petlang pui chin an tia atlem bera kumsari ani lole dam chung lungin tan ani china mase victim te turna zerin thi tura shimna pek chang po anumle zeu chinani sunjung chu twal thana teloma se poi khoina thlenlaya mu veka adang lawa chumai baka ruang pai bona atel ve vek wangin thu boy siam sak ani ve boka April ni khan Daegu district courta anin lan ve veya courta hian motor shan ve veya shwayan niya konglaka anin biak phalani lawa court chuan poi khoina thlenga trial masabera chuan thiam lo chu achantir ta phota journalist den thu anzo chuan engma an chang lawa lukhum khumin marksan wa chungkam khat po an che lawani court an zo nu chuan nu chui tu tenen jeibok chu an chu haule a tho zo fiana an neile a heta hian jeibok chuan anu puile apizon te chu an chen hau chung khan a enkol chat zia le atwa zia asoya an mamo engkim kangai twa sakveka tiboka anu puison jung chu kala mangai renga tiboka jeiboka mangai na nei hi adang dewani mel a mangai te dimdoi mi alawa kuthlaka suisa thei machine kha ani tlata atho soi anga anu puile apizon enkol chatle adwat veu thu hi viana tur thil pakhat te ma anei lawa nu chui tu de chuan jeibok hian nu pui masa alo nei to ti she chuak le zelin kumsang hi somni pakhat khan anupui ma sanen anin neya maseji pukhian ko da thlak na sat ema wangin anin chena anupui ma sa an kum nu chuan tuna sunjungi kut athak chin danen hian ache dampo alawinang viawa himini wanghian nu chui tu te poin aril ru ha thutemo jil ru boy deu thutemo jilu to ta wanga hetia che hi ani lauti an chi theya aswal wang shim shima hetia me che chunga kuthak shelo hi ni anti ni tuna hian forensic report kim chang nga me kania thu chiang zawk thwai po be se nia dan lama mithiam te chuan atwar tu ber fanu sunjungi po hian tuna trial masabera adin mun aya chezo kang hi ala chan the anjing boka a chan chu twal tha na hial a thlen ma chang khan ama sing tu anu ngei na twal chu a en thei tlata chumai baka apasal chu alawin thurwal pui thei reng an te boka ama aje chwaka anu thlawang awa haungam lawani puin midang chan puina tal chu dil tur ani lain angoi renga twal thana a en top theila hi demlo theilo ani ve tlata nu chuina kalzela hian psychological expert te point anjil rulam anjir chang don boka South Korea dana hian poi khoi tu miswal te hi anni na le anmel zong zong te po wantlang mi pui hmuah hian phaulan to tur ani angin miswal te thalak hi tarlan ania April ni rat khan
vantlang mi pui hmua release ani report pakhata chuan victim Luna le miswal Jbok le anupui sunjung te chu rilrulama har satna nei ve kan ni tia soyania intellectual disabilities nei anga register ani boka amairu chu unregistration tina documents te hi investigator te hena mutir alani lo thunga reporta intellectual disability nei anga soinema se hetiang lama na thok tu main welfare check anvane sakngai lova en thli thlai le en kolpo andong ngai heklova chumi ani wang chuan rilrulama rwal pan launa intellectual disabilities nei po launi tareng se en kola welfare ti tura ngai te po an thiam lo tina niya social worker te hian enga tinge voi khatma an ina hian an watlo lo ti hi zona lian tak ani mek bokani he kheisa mi pathum te hian rilrulama rwal pan launa an nei an ti po hi oi umlo hulhwal chu ani bik lova a chan chu victim po hian enga tinge a fanu in kuthlak na ngai sakna atwarna sa ti asiat khan thunei tu te asiat tir mai lo aman awachen pui kher kher ti po hi ngai twa tham takania kutator voi khatna khan in sasengin police te siatir ngal mai om takani lain atwar hlum ta chak chu ani sia apoi tak zetani engponi se danin miswal te hi an phu tok chemna pengei se kheisung changa thothar siatur omani chuan kanin siatir le zel tura ngai taila a tha ome